Fighting ke Fransong sungtini nalayonai sini Navy ni bagai sini Indian Coast Guard Fransong jara Navy khalanya musung nai rok norong ni bagai o notification Fransong general duty mane GD tai domestic branch আর পরে যান্ত্রিক Fransong o tinta post to talangjang nai sini online apply ma khainai 2 July ni simi 16 July jora obo online apply ma khainai Fransong o jaga apply khainai engke noro মাধ্যমিক পাস engke apply khlaimanai domestic branch o আর পরে general duty o engke GDO engke 12 pass na nangnai science of Fransong engke boys engke 27 joratei আর পরে application fee engke nangya phadingke sung notification kisa kisa nong nai thangana oro nabik general duty mane navy general duty o engke 12 pass na nangnai science o engke nabik domestic branch o jaga engke madhyamik pass engke apply khaimanai Fransong apor yantrik engke madhyamik pass mani pore diploma electrical mechanical electronic telecommunication ama herogo diploma khajang nangai engineering engke Fransong nanya di sini S limit engke atron simi 22 engke oro 5 year realization SC ST engke OBC engke 3 year Fransong engke sung 27 jorotei apply khaimanai Fransong arpore orsin vacancy tongo sini nabik general duty GT ni bagai o jago unreserved tongo 108 ta arpore Fransong oro OBC 67 ST 19 arpore SC 40 ta total 260 ta tongo vacancy arpore domestic branch ni bagai Fransong unreserved tongo o jago 23 ta arpore ST 2 ta SC 3 ta tongo Fransong total 50 ta o jago sing o jago engke madhyamik pass kene apply khaimanai engke yantrik engke to sungoro ST rongni asuk seat korino unreserved tongo kintu unreserved engke Fransong nang general obasano nini mark ba competition o nang mark mana nangnai engke general ni post opano selection ungmano Fransong engke o jaga selection ba chakri mananga engke 4 ta step nang exam ba complete ma khainai Fransong stage 1 engke nanya di Fransong nabik ni bagai je domestic branch o engke section 1 asimino written exam ngai Fransong o jaga o 27 ma engke SC ST rok engke pass ngai arpor nabik general duty ni bagai engke section 2 ta exam ngai kaisa 27 mana nangnai kaisa 17 mana nangnai total 44 mana nangnai Fransong engke naitong di sini tebo nanya di section 1 no je domestic branch o engke 5 mark ni 60 mark ni 45 minute by exam ngai math 20 science 10 arpore english 15 reasoning 10 GK 5 engke obo 27 ma engke pass ngai Fransong engke class 10 ni joto subject class 10 ni syllabus ni phainai Fransong engke sung general duty o engke section 1 om marnai exam apore section 2 om marnai section 2 engke 50 mark ni marnai 30 minute orke math 25 physics 25 ni exam marnai class 12 ni science no toinai engke o duita general duty by general duty engke section 1 section 2 exam marnai Fransong engke naitong ni sinte tongkho pore o jaga o engke computer based online exam mani pore sing admit card rok manai sing physical fitness ko manai ta mane je stage 1 exam roman pass mane pore engke physical test khaina bagai 16 মিটার রানিং মা খাইনাই 7 মিনিট কমপ্লিট মা খাইনাই Fransong arpore 20 বার asuk basa ma khainai arpore book down ma khainai 10 bar Fransong engke document verification solinai arpore medical board test khaijangnai Fransong document verification rok nai stage 3 o engke naitongni sini ulo verification puro engke sung mane selection engke sung document original log sung upload ma khlainai engke Fransong naitongni sini stage how to apply engke online ma khlainai 16 July ni simi 2 July ni simi 16 July jora Fransong engke ni je offer nang email ID phone number khlaio nang obono je 2022 ni mane 2022 ni 3 June joratei nang o email ID rok te phone number no nang kuno ta sakmadi ama hainai sawa jago active tondi hini sawa jago engke naitong di sini document nangnai sing o jago ni photo
नों o May masनि जे ताव थानाय जे May masनि परे फट' बुजांमान नांनाय आपल'ड खायनाय बागाराव सिगनेचार आपल'ड मा खायनाय निनि देब्रानि या सिमानि टिब्रुवैने का फट' बुवै नों आपल'ड मा खायनाय इनके दिनै अर डेट अभारनि बागै क्लास 10 नि मार्कशीट हायके बस क्लास 10 नि जे सार्टिफिकेट आपरे बार्थ सार्टिफिकेट जेसपनो नों रिमाना आपरे फट' आइडेंटिटी हिसाबै अर आधार कार्ड भोटार पासपोर्ट पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स जेखुनु नों मारनाय आपरे क्लास 10 नि मार्कशीट माने माध्यमिक मार्कशीट माध्यमिक सार्टिफिकेट निनि आमाबानि बाबुनि जेनि गार्जियननि सिगनेचार मारनाय आपरे माने अमंके जरा को रखना के 18 বছরनि कम रखना के सावदाव आपरे कैंडिडेट हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन माने नि डिक्लेरेशन मारनाय जदि सार्भिस खालाय दं के एनओसी मारनाय फ्रेंड्स के और क्लास 10 12 नि मार्कशीट अक्टोबर नांगौ के फ्रेंड्स नरंनि और फिलअप खायपुरो नरंनि जे माध्यमिकनि मार्क रमदि ग्रेड पॉइंट ग्रेड को फानो जदि आमाहेरो गोनां के नरक पूरा ग्रेड पॉइंट नो परसेंटेज सनामैनाय मा एप्लाई मा खायनाय हनि साव फ्रेंड्स नाय तो सिनतेबो एग्जामिनेशन फी इनके तो नांगिया SC ST कैंडिडेट के अदर कैंडिडेट के 250 टाका मारनाय फ्रेंड्स इनके एग्जाम सेंटर के आगरतला मानाय निनि कागजनि नायनाय निनि एड्रेस नायनाय जेकुनो 30 किमिनि बिसिंगनो नन एग्जाम सेंटर मारनाय फ्रेंड्स आमहाय अजा कक्साव गाके नों माने नों सिलेक्ट मा खालायनाय इनके नरक बजागा सिलेक्ट खायनाय नरक एप्लाई खायपुरो आगरतला सिलेक्ट खालायजे फ्रेंड्स सिम त्रिपुरानि बागै इनके इनकर एग्जाम नि जे डेट रजाक दं अजागो एग्जाम नि डेट जे पुले स्टेज 1 एग्जाम नाय सेप्टेम्बर नि कसाराव फनो आरपरे लास्ट फनो एग्जाम उंनानि आरपरे स्टेज 2 के अक्टोबर नि कसाराबा लास्ट एग्जाम उंनाय आरपरे स्टेज 3 ते स्टेज 4 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट रख के स्टेज 2 के फ्रेंड्स को जे फिजिकल टेस्ट नामानि इनको रखे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम मेडिकल टेस्ट नामानि अमंग के फेब्रुआरी 2022 और पूरे अप्रैल 2022 फेब्रुआरी 2022 शुड और डोमेस्टिक ब्रांच में अप्रैल फ्रेंड्स इनको नाइटोंनि सिनतेमो तंको और हाई रिजल्ट तो फ्रेंड्स 157 सेमी कम नक्लायो फ्रेंड्स 5 फुट 2 इंच हाई और ST रंग के 2% माने 2 सेमी रिलेजेशन मानाय फ्रेंड्स त्रिपुरा आमहाय रंगनि गांके अपरे चेस 5 सेमी मा फुल रनाय वेट गांके निनि हाइटनि अनुसारे इक्वल खाजने परसेंटेज आरपरे हेरंग नि कक्साव फ्रेंड्स और नि बखनाय नॉर्मल तंगन लांनाय बियां कसाक रक आमहाय रंगके एंगला टेटू रक चलि गया जागो फ्रेंड्स के ट्रेनिंग गांके न फेब्रुआरी तो एप्रिल और बिसिंगनो नंगनो सितक जानाय ट्रेनिंग खायर जानाय फ्रेंड्स तंको सिनि बेतन दक और डिफरेंस नों अजागो जे एग्जाम रगर जे लाइसुमानि आबनि खरस रजागनाय हिनि साव जदि ओकोंकांके ST SC कैंडिडेट दंगा फ्रेंड्स गे और जनरल ड्यूटी नि बागै और बेसिक सिमिनो 21700 इन ताइ कबां नो 12000 रक बेबुंग अजागो मानाय फ्रेंड्स इनके डोमेस्टिक ब्रांच नि बहायनो हाय सेम टू सेम 21700 बेसिक सिमि इनके इंश्योरेंस कवर तो माने फ्रेंड्स इनके 16 तारिख जुलाई नि बिसिंग नरक एप्लाई मा खायनाय सारिनि 6टा जरातै इनके आसंनो फ्रेंड्स जारा एप्लाई खायमानाय बा एप्लाई खायनाय मुसुंनाय रक क्लादि तेसितरनो हायनो हाय हामबाय।